Oke rakan, jadi notanya yang hol in lesiat. Oke, nyo na di Filipin, di Manila, Filipin. Jadi watean kamu transit seperti Filipin, transit siat. Cuma karena wate penerbangan singoh ji trip dahat, kamu tubik lesiat ya wewet. Dan haba angin pegah di Filipina chef terbaik di dunia. Oke, kayak tes tu makanan di Filipina. Jadi kamu jak di area bak benih laut. Bak benih laut no pasti berbelok seafood kan. Jadi aman lah untuk tengok untuk tak pejuh makanan yang halal dan merempuk tempat restoran halal. Alhamdulillah. Ada pesan aja yum ji memang hana murah tak hana mahal tak cik, tapi save lah peng lang kantong yang nasi saw je tu. Suasana ji